mbahaye ikaze kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Iyi ni Bridge Sport, reka twizere ko mukomeje kumera neza. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2024, uretse kwizihiza umunsi mukuru wa Bonane, hari n'ibirori bitandukanye bya ruhago. Ni ku migabane itandukanye, ariko reka tugaruke mu gato mu Rwanda. Abakunzi b'ikipe ya APR baherekezaga ikipe yabo aho iri gukina imikino ya Mapinduzi Cup ni mu gihugu cya Tanzania mu kirwa cya Zanzibar. Gusa uyu munsi ntago waje kubahira kubera ko umukino wa mbere utangira ufungura irushanwa kuri bo waje kuwutsindwa ibitego 3-1 mu mukino wari uhangayikishije cyane. Uyu mukino bivuze ko APR niba yawutakaje birazisaba gutsinda indi mikino ibiri kurikiyeho. Mu mikino ya Mapinduzi Cup ikipe ya APR yayitabiriye mu rwego rwo gukomeza kwitegura neza shampiyona, ariko nk'uko byumvikana iki ni igikombe gikomeye kubera ko kirimo amakipe akomeye yo muri aka karere. Ni amakipe asanzwe akina Champions League ya Afurika ndetse na Confederation Cup. Ni muri urwo rwego rero ikipe ya APR nayo yaje kwitabira rino rushanwa. Yajyanye y'intwaro zikomeye zose yitwaje, abakinnyi bashyashya ndetse n'abagomba kumenyera muri iyi kipe. Umukino ubanza yatangiye itsindwa n'ikipe ya Singida United ibitego 3-1 bayiturutse inyuma. Abafana birumvikana b'ikipe ya APR ntago baje kwishimira uno mukino, cyane ko batagiye bajya imbizi n'umutoza wabo Thierry Froge. Ubu bicaye bari guhonda agatoki kandi bategereje umukino wa kabiri ugomba kubahuza n'ikipe ya GK Sport Club. Iyi kipe iramutse batsinze, urugendo rwo gukomeza muri iki gikombe rwaba ruri kugenda rugana ku musozo kubera ko umukino wa gatatu bafite ikipe ya Simba Sport Club. Iyi ni ikipe isanzwe ikomeye ndetse itinywa na benshi muri aka karere k'ibiyaga bigari. Umukino wa mbere waje gutsindwa ibitego 3-1, bisobanuye ko mu mikino ikurikiyeho bagomba gushyiramo imbaraga bagatsinda ibitego byinshi. Birumvikana muri rushanwa hazazamukamo aba best loser, ariko mu yandi matsinda harimo abari kunganya bafite amanota make. Bisaba ko ikipe ishyiramo imbaraga nyinshi. Ku rundi ruhande abafana ntibajya imbizi n'umutoza wabo Thierry Froge, ndetse ntibemeranya nawe ku bakinnyi aba yabanje mu kibuga. Nk'urugero, hari benshi bibaza uburyo kapiteni wari usanzwe ayobora ino kipe yaje gusigara, hanyuma ikipe ikabona undi makapiteni mushyashya. Ni Claude usanzwe ukinira ino kipe. Ubusanzwe abafana ba APR bategereje amatsiko menshi umukino wa kabiri ugomba kubahuza ku munsi w'ejo n'ikipe ya GK Sport Club. Ni umukino wa kabiri ni itsinda barimo, aho iri tsinda rigizwe n'ikipe ya APR, Simba Sport Club, GK Sport Club ndetse na Singida yo mu gihugu cya Tanzania. Ayo ni amakuru aherereye mu ikipe ya APR ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024. Ntago batangiye neza. Mu ikipe ya Rayon Sport amakuru agenda avugwamo ni menshi cyane. Ni nyuma yuko umunyezamu wabo Hakizimana Adolphe waje kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali mu mpera z'uyu mwaka. Ubwo uyu mwaka wasozaga nibwo ikipe ya Rayon Sport yashyize hanze amakuru avuga ko yatandukanye n'uyu mugabo Hakizimana Adolphe werekeza mu ikipe ya AS Kigali. Ku rundi ruhande rutahizamu wabo w'umunya-Uganda ni Musa Eseno Simba. Uyu hari amakuru avuga ko adashobora gusubirana n'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko ibiganiro ye hagati ye ndetse n'ubuyobozi bwa Gikundiro bikomeje kugenda bigura intege. Musa Eseno aramutse atandukanye n'iyi kipe, ikipe ya Rayon Sport iri mu rugamba rwo gukomeza kwiyubaka ndetse no kuzana abandi bakinnyi mu rwego rwo guhatanira igikombe cya shampiyona kiri kubera mu Rwanda. Aha intego zabo ni ugusohoka bagasohokera igihugu ndetse bakagera kure mu mikino nyafurika. Rayon Sport ku munsi w'ejo hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024 yatangiye yifuriza abakunzi bayo ndetse n'abandi bose bakunda umupira muri rusange umwaka mushya muhire wa 2024. Mu magambo yabo ati 2023 isize dutwaye ibikombe 4 mu byiciro byombi, aho ni mu bagabo n'abagore. Intego ya 2024 ni ukwegukana ibikombe byinshi birenze ibi 4 twatwaye. Irangiza ivuga ngo muryoherwe n'iminsi mikuru. Umwaka mushya muhire wa 2024. Ni ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport
iri mu rugamba rwo kwiyubaka, ari nako itajya yibagirwa abafana bayo. Abafana ba Rayon Sport bakomeze kugira ibihe byiza. Ku rundi ruhande, nta makuru agenda avugwa cyane muri Kiyovu Sport bisa nkaho bicecetse, aho nubwo bacecetse baba biteguye ko isaha n'isaha ari ibaruwa yaturuka muri FIFA. Ibibazo muri Kiyovu Sport ni urusobe, ndetse hari amakuru avuga ko hatagize igikorwa returu y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igiye gutangira muri uku kwezi kwa mbere ishobora kutazakinwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yicaye itegereje ko umuyobozi mushya w'umujyi wa Kigali arangiza gukemura ibibazo biri muri AS Kigali, akaza no gukemura ibyabo. Reka tubitege amaso. Mu ikipe ya AS Kigali twari dukomojeho nonaha, nyuma yo kubona umukire mushyashya ndetse yaje no kubona umutoza mushyashya Migui Bukasa. Uyu nguyu musanzwe mumuzi muri shampiyona y'u Rwanda, ni umukongomane wahanyuze cyane. Ni nyuma yuko yaje kugura n'umunyezamu wavuye mu ikipe ya Rayon Sport, bivuga ko ikipe iri kwitegura ndetse ikomeje imyiteguro y'icyiciro cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda. Aha ni mu mikino ya returu igiye gutangira muri uku kwezi kwa mbere. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali narangiza bino bibazo biri muri AS Kigali, biteganywa ko agomba kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport naho gukemura ibyaho. Aho yari amakuru agenda acaracara aka kanya muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Iyi ni Bridge Sport, mukomeze kugira ibihe byiza.